nas u tunelu. Vlatko je malo bio šaljev. Prepao nas je. Prepali su se jer sam vikao bu. Da, dobro, možemo li sad nastaviti dalje? Da, idemo dalje. Dakle, karta nam kaže da moramo ići tu. Tu, ha? Da, idemo dobro. Ovdje sve buči. Da. Ne znam, baš ne volim biti pod zemljom. Malo mi je, joj, kako se kaže, klaustrofobično. Što? Med. Ne, Vlatko. Vlatko. Vlatko, ti ćeš. Čekaj. Vlatko. Gdje je Vlatko? Nestao je opet. Vlatko. Nadam se da Vlatko neće iskočiti od negdje i opet nas prepasti. Ovdje nema Vlatka. Vlatko! Moramo ga naći. Šumski, mi moramo naći Vlatka. Idemo, Pero. Ako se dobro sjećam, ovi tuneli imaju 1, 2, 3, 4 izlaza. 4 izlaza. Možda je Vlatko pronašao jedan od njih. Možda je on već vani. Pa možda. A moramo provjeriti. Moramo provjeriti sve. Onda izlaze. Da. Dođi, idemo naći izlaze iz ovog tunela. Idemo naći izlaz iz tunela. Ovdje nema izlaza. Nigdje nema Vlatka. Naći ćemo ga. Šumski, naći ćemo ga. Naći ćemo našeg prijatelja Vlatka i onda ćemo opet svi zajedno biti i otići ćemo do bake Slavice i onda će nam raditi medenjake. Joj, uopće mi sad više nije briga ni za blago, ni ništa, samo da nađemo Vlatka. Ja bi ga volio naći. Vlatko, ako si tamo negdje u mračnim prostorima ovih tunela, drži se. Vlatko, prijatelju, mi stižemo. Stižemo. Spasit ćemo te. Što je to bilo? Ne znam. A ja sam čuo i priče o zmajevima u Zagrebu. Zmajevima? Pa evo ga opet. A što ako je Vlatka uhvatio neki zmaj? Vlatko! Moramo ga brzo naći da ga zmaj ne bi pojeo. Joj. Vlatko, ako vidiš neki bodljikavi rep ili neku vatru, idi dalje od toga i idi prema našem glasu. Šumski, mene sad malo strah. Ja, da. Nema našeg prijatelja Vlatka. Da. Misliš da to što je
Gdje je Vlatko, misliš da će i nas to nešto zgrabiti? Misliš na zmaja? Pa, to si ti rekao. Ne znam. Nadam se da neće. Vlatko, dolazim po tebe. Vlatko! Idemo! Ovdje! Ovdje je izlaz! Svjetlo na kraju tunela! Pa nemoj tako govoriti! To kad je? Vlatko! Čekaj, Nema. Vlatko je vedri medo i on bi htio da mi njega nađemo. Čekaj. Ha? Spreman sam za akciju. Čekaj, imaš tu nešto? O, nemoj me to, pa to su boje moje Molim? radničke. Radničke boje? Pa da, moram spasiti Ti si radnik. Ne, ja sam... Nema veze, idemo! Vlatko! Moramo se prišuljati da nas zmaj ne vidi. Prišuljati se, da nas ne vidi zmaj. Šuljamo se. Živi jedan opaki zmaj. Tako sam čuo legendu da jednom davno ovdje pod ovim brdom na Gradecu, na Kriću, živio jedan zmaj koji se zvao zmaj Vatrozub. Vatrozub. Da, Vatrozubi zmaj. A zmajevi mogu živjeti do 500 godina. 500 godina? Pa to nije toliko puno. Ja znam neke biljke koje žive puno dulje od toga. Dobro, ali ja sam tu priču čuo da je on živio tu prije 399, što znači da može biti još živ. A da to nije još jedna priča kao ova tvoja zlatna purgerica. Zlatna purgerica postoji, ozbiljno ti kažem. A sad moramo biti jako tihi. Vidi ovo, to se zmaj popiškio. Šumski, ako nam se nešto dogodi, ja te volim, prijatelju. I ja tebe, Pero. Idemo sad spasiti našeg prijatelja. Nikakav zmaj nas neće spriječiti u tome, tako je. Misliš, Pero, da ako krenemo vikati duh, da će se onda Vlatko toliko prepasti da će istrčati pred nas? Pa ne, ako ga drži zmaj, onda neće trčati nigdje. Nema zmaja. Mi smo se dogovorili da nema zmaja, da je to isto izmišljeno. Dobro, da, nema zmaja, to smo bili samo mi. Da. Možda baš. Šumski, nekako osjećam da smo mu blizu. Misliš? Pa da, i zapravo, ja nekako... Ili Vlatko ili neka rijetka bitka. Definitivno je nešto u blizini. Ma Vlatko je to, znam ja Vlatka po mirisu. Vlatko! Vlatkiću! Vlatko, prijatelju! Dečki! Prijatelju moj! A što se dogodilo, dečki? Pa nestao si, samo si se izgubio. Gdje si bio, Vlatko? Ušli smo u tunele i onda sam nanjušio med
i vidio neki zlatni sjaj od zlatnog meda i onda sam trčao sam prema zlatnom medu i onda se ne sjećam. Pa to je sigurno bila zlatna purgerica. Jo, zlatna purgerica. Nije zlatni med, ali ja sam se izgubio, kaže. Da, Vlatko, nismo mislili da te zgrabio zmaj. Nije. Kako sam ja došla tu? Ali bitno da smo mi tebe sada našli, Vlatko. A sada, dečki, idemo u potragu za blagom dalje. Što kaže karta? Daj da vidim. O, Vlatko je došao. Našli smo ga. Šumski? Dečki, Pa? karta kaže da sad idemo u neki veliki vrt. Zmaje! Zmaje, gdje si? Mi te se ne bojimo. Da. Uopće. Hoćemo pronaći našeg prijatelja. Vrati nam našega Vlatka.